Ndabasuhuje cyane bakunzi b'Ingenzi TV, muri kumwe nanjye Spidio Habimana, ubifuriza kugira ibihe byiza kandi byuzuyemo umunezero wose tubifuriza. Skol yasinye amasezerano y'imikoranire na Rwanda Premier League ifite agaciro kayingayiga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Uruganda rwenga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye rwa Skol Brewery Limited n'ubuyobozi bwa Rwanda Premier League batangaje ku mugaragaro ubufatanye bw'igihe cy'imyaka 3, aho Skol yabaye official beer partner wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda BK Pro League. Aya masezerano yashyizweho umukono muri stade Amahoro kuri uyu wa 30 Kamena 2026, akaba azamara imyaka 3 mu myaka y'imikino ya 2026, 2027, 2027, 2028 na 2028, 2029. Ubu bufatanye bugamije gukomeza guteza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda, kongera ubunyamwuga muri shampiyona, kuzamura uburyo abafana baryoherwa n'imikino no gutanga umusanzu mu iterambere rya BK Pro League. Geographic reference mu bikorwa biteganyijwe harimo kongera kugaragaza shampiyona ku rwego rwagutse, gahunda zitandukanye zo kwegera abafana, ibikorwa bizajya bibera kuri stade ku munsi w'imikino, guhemba bitwaye neza, kongera ibikorwa byo ku mbuga nkoranyambaga no gufatanya mu bikorwa byihariye bizajya bikorwa mu bihe bitandukanye bya shampiyona. Aya masezerano afite agaciro kayingayiga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda, aho Skol buri mwaka izajya itanga miliyoni 305 y'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko Skol izatanga miliyoni 915 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri aya mafaranga harimo azajya ahabwa amakipe yatsinze, aho buri kipe izajya ihebwa miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ku mukino yatsinze, no kuvuga miliyoni imwe apana miliyari, ndetse hanahembwa abafana. Ibinyobwa bya Skol nibyo binyobwa bisembuye bizajya bicuruzwa kuri stade muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Umuyobozi mukuru wa Skol Brewery Limited Eric Gilson yavuze ko uruganda rusanzwe rushyigikira siporo mu Rwanda binyuze mu makipe n'imikino itandukanye, ashimangira ko siporo ari imwe mu nkingi zihuza abanyarwanda, igatera imbaraga urubyiruko kandi ikubaka ishema ry'igihugu. Yagize ati, ubufatanye na Rwanda Premier League ni intambwe ikomeye kuri Skol. Kuba tubaye official beer partner wa BK Pro League ni uburyo bwo kwagura inkunga dutera umupira w'amaguru no gukomeza gushyigikira iterambere n'ubunyamwuga bwawo. Ku ruhande rwa Rwanda Premier League, umuyobozi mukuru wayo Jules Karangwa yavuze ko bishimiye kwakira Skol nk'umufatanyabikorwa mushya kuko bizafasha kurushaho guteza imbere shampiyona no kongera agaciro kayo. Iyi ni Ingenzi TV, naho ngenda cyari Spidio Habimana. Yagize ati, twishimiye kwakira Skol Brewery Limited nka official beer partner wa BK Pro League. Ubufatanye bugaragaza icyerekezo dusangiye cyo guteza imbere shampiyona yacu no guha agaciro amakipe, abakinnyi, abafana ndetse n'abafatanyabikorwa. Yakomeje avuga ko uko shampiyona ikomeza gutera imbere, ubufatanye nk'ubu ari ingenzi kuko bufasha kongera imenyekanisha rya shampiyona, kuzamura uburyo abafana bakurikirana imikino no guha agaciro impano z'abakinnyi b'abanyarwanda. Muri aya masezerano kandi, Skol na Rwanda Premier League bazakorana n'amakipe, abayobozi ba stade, ibitangazamakuru n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo ibikorwa byose biteganijwe bishyirwe mu bikorwa hubahirizwa amategeko agenga amarushanwa n'imikoreshereze ya stade. Iyi iracyari Ingenzi TV. Geographic reference mu butumwa bwoherejwe muri birori byo gutangiza ubufatanye, umwe mu bafatanyabikorwa ba Skol ariwe Thibault Relicom yavuze ko nubwo atabashije kwitabira uwo muhango, ashima abafatanyabikorwa bose bagize uruhare muri aya masezerano, aho yagize ati, ndashimira abafatanyabikorwa bose ku cyizere n'ubufatanye bwabo. Dufatanyije turi kubaka ikintu gifite agaciro ku hazaza h'imikino mu Rwanda. Skol yasinye amasezerano y'imikoranire na Rwanda Premier League ifite agaciro ka miliyoni 915 z'amafaranga y'u Rwanda. Skol yasinye amasezerano y'imikoranire na Rwanda Premier League azamara imyaka 3. Iyi ni Ingenzi TV, naho ndi Spidio Habimana.